Rushyashya News. Reka tubasuze cyane kandi tubaha ikaze. Inkuru duhera kuri uyu munsi ni nyuma y'imyaka hafi 27 Edouard Balladur wari Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa yarashyize Yemera Gushyira Ahabona amabanga ye ku bijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko Aracyari amabanga koko cyangwa n'ibisigazwa byayo. Kwemera Gushyira Ahabona inyandiko zibanga nyuma y'imyaka ikabakaba hafi 27 abasesenguzi babibonyemo andi mayeri yo guhakana uruhare rw'Ubufaransa n'abari abayobozi babwo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Abo basesenguzi baribaza impamvu Edouard Balladur w'imyaka hafi 91 ushobora no kuba yumva ntacyo kiramira kubera izabukuru yategereje imyaka ingana gutya ngo ashyire ukuri hanze. Bagakeka ko muri icyo gihe cyose amabanga nyayo yaragikamurwa, hakaba hasigaye ibikatsikatsi biterekana ukuri na guke. Koko rero imyaka ikabakaba 27 irashize abari abategetsi b'Ubufaransa cyane abo ku ngoma ya Perezida François Mitterrand barwana no kwerekana ko nta ruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyamara abashakashatsi impuguke mu mateka yewe n'itsinda ry'abadepite muri icyo gihugu ubwacyo bagaragaje bidasubirwaho ko ubutegetsi bwa François Mitterrand n'ibyegera bye ubwashyigikiye leta ya Hutu Power mu gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bari ku isonga ry'ubutegetsi bw'Ubufaransa harimo Edouard Balladur wabaye Minisitiri w'Intebe kuva mu w'93 kugeza mu w'95. Uyu mukambwe yakomeje gushyirwaho igitutu ngo yemera amahano anayasabira imbabazi, ariko aranga aratsimbarara yirengagiza ibimenyetso simusiga byagaragarijwe isi yose. Urugero ni nkaho akivuga ko abasirikare b'Abafaransa boherejwe mu Rwanda mu kiswe Opération Turquoise ngo bari baje gutabara bicwaga. Nyamara bamwe bakuru bari muri ubwo butumwa nka Guillaume Ancel bivugira ko nta kindi cyabagenza uretse gufasha ku rugamba leta y'abicanyi no kwikingira ikibaba kugeza ihungiye muri Zaire y'icyo gihe. Perezida Emmanuel Macron uyobora Ubufaransa muri iki gihe umwaka ushize yashyizeho itsinda rigizwe n'impuguke ngo zizasengure uruhare rw'Ubufaransa bushinzwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bishingirwaho rero harimo n'inyandiko z'amabanga z'abari abategetsi mu Bufaransa barimo na Edouard Balladur. Nguko uko umusaza yatangaje ko amabanga ye azajya hagaragara muri Mata uyu mwaka, ari nabwo biteganyijwe ko iri tsinda rizatanga raporo yaryo. Abakurikiranira hafi iki kibazo baribaza impamvu gushyira hanze iyi raporo n'amabanga ya Edouard Balladur bihuri no kwibuka ku nshuro 27 Jenoside yakorewe Abatutsi. Baragira bati nubwo nta uzi ibikubiye muri ibyo Bwana Balladur azashyira habona, nta n'uwakwizera ibizaba birimo. Birashoboka ko hazaba huzuyemo gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, dore ko mu bihe nka biriya byo kwibuka aribwo abahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi bashinyika amenyo. Raporo y'iryo tsinda riyobowe na Vincent Ducret abakurikiranye imikorere yaryo nabyo ntibabishira amakenga, bashingiye cyane ku barigize n'abazatanga amakuru batazatinyuka kwishyira ku karubanda. Umwe mu bari bagize iryo tsinda Jean yegujwe n'igitutu cy'abamurega kubogamira ku bapfobya bakanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyindi nkuru ni igihugu cya Uganda cyarenze ku masezerano ya Luanda cyemerera gukora ku mugaragaro umuryango utegamiye kuri leta ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu nama yahuje abakuru b'ibihugu b'u Rwanda, Uganda, Congo Kinshasa na Angola yabaye tariki 21 Gashyantare umwaka ushize wa 2020, ibibazo biri hagati ya Uganda n'u Rwanda. Abari bahagarariye u Rwanda mu bibazo bagaragaje bibangamiye amasezerano ya Rwanda harimo gusesa umuryango utegamiye kuri leta Self Worth Initiative SWI, kuko ari ishami rya RNC ya Kayumba Nyamwasa, bakitwaza uwo muryango bakora ibikorwa bigamije guhungabanya leta y'u Rwanda. Mu nama yakozwe binyuzwe mu ikoranabuhanga tariki ya 4 Kamena umwaka 2020 nyuma yabereye Gatuna, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Mr. Sam Kutesa yatangaje ko muri iyo nama ko umuryango Self Worth Initiative washeshwe ku mugaragaro tariki ya 16 Werurwe umwaka 2020. Babimenyesha leta y'u Rwanda ku munsi ukurikira. Iyi nkuru ya Kutesa yumvikanye n'inkuru nziza, ariko amakuru agera kuri Rushyashya nuko Prosi bona abana wari ukuriye Self Worth Initiative yashinze undi muryango bikora kimwe witwa Self Worth Development Initiative SWDI, ukaba ufite inshingano zimeze neza nk'iz'uwaseshwe.
Prosi Bonabana na Surano wamanya wa Kabirigi bazwi nk'abahuzabikorwa ba RNC muri Uganda bitwaje imiryango itegamiye kuri leta ariyo Self Worth Development Initiative SWDI bakaba baha raporo Colonel Sike Asimwe umukuru wungirije w'ibiro bya Uganda bishinzwe iperereza ubaha ibikenewe byose muri gahunda umutekano muke mu Rwanda. Uyu Prosi Bonabana ukuriye uyu muryango abarizwa no muri komisiyo ishinzwe itangazamakuru ya RNC akaba ari nawe ushinzwe gukusanya amakuru asebya u Rwanda agashyirwa mu binyamakuru bya CMI aribyo Command Post and Chimple Reports. Guhera muri 2016 Bonabana yakoranye na Kayumba Rugema mwene wabo Kayumba Nyamwasa ushinzwe ubukangurambaga no kwinjiza abantu muri RNC ndetse no gufata abanyarwanda muri icyo gihugu badashaka kujya muri RNC. Muri iki gihe Bonabana akorana na Frank Ntware ushinzwe urubyiruko rwo muri RNC na Serge Ndayizeye ushinzwe radio Itahuka. Prosi Bonabana nk'uko ubuzima bwe byerekana ni mafia yigendera hamwe na Surano wamanya amateka ye agaragaza ko yavutse ku Kaboyi akaba yari umushoferi mu gihe cya Obote. Isumubyara nawe yahize abanyarwanda akorera Obote no gutoteza imiryango y'abanyarwanda babaga bafite abana babarizwa muri NRM. Igihe NRM yafataga ibice bya Kampala, Kaboyi yarahunze asiga Bonabana na nyina ahongera ku mugore wa kabiri Inakasongora. Ubwo yajyaga kureba se Inakasongora ari mu mashuri abanza mu mwaka wa 5 yafashwe arimo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuzamu w'ishuri bimuviramo ibihano bikakaye naho umuzamu we arirukanwa. Yakomeje uburaya ku buryo ageze mu mwaka wa 7 yafashwe yaryamanye n'umwarimu yabaye ku muryango kugeza igihe ababyeyi be bafatiye icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda kubera ipfunwe baterwaga n'umwana wabo. Yigiye mu Rwanda ku ishuri ryitwaga International Academy Kicukiro ava mu Rwanda mu gihe kitazwi ajya kwifatanya na RNC aho yitwaza imiryango itegamiye kuri leta. Ubwanditsi bwa Rushyashya buzakomeza kugeza ku banyarwanda abanyapolitiki bagambiriye neza tubashime abashaka kutwangiriza isura y'igihugu nabo tubamagane. Burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura nubwo ngo umutima muhanano tuzura igituza. Ngiyi inkuru y'uyu munsi amahoro n'amahirwe impagarike n'ubugingo tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News.